proroci i bratije. Iskreno, mi smo malo iznenađeni jer naš sabrat đakon Damjan je predložio da dođemo i malo vidimo vašu školu bez najave ovakvog jednog sabranja, ali time što smo iznenađeni ne izražavamo neprijatnost, nego naprotiv još veću radost. Jer ipak je važnije da se na ovakav način saberemo, nego da prosto obiđemo objekte, učionice, sve ono što je neophodno da imamo, ali ipak vi predstavljate dušu ove škole, koja u njoj treba da se napoji Duhom Svetim, da bi sutra po promislu Božijem raspoređeni na raznim linijama fronta vojuće crkve, čuvali granice i međe otaca, ne dajući vucima, lisicama, lopovima i razbojnicima da upadaju, nego da budete spremni da na vrijeme i precizno reagujete, da čuvate dušu srpskog naroda po blagoslovima i amanetima Svetog Oca Save, kao što je to činio i danas, kao svetitelj čini njegov učenik, naslednik Sveti Otac Arsenije, pa onda redom svi pećki arhijereji i arhijereji naše mučeničke crkve do ovih naših dana. Divan primjer imamo i u ličnosti, životu i dijelu visoko preosvećenog mitropolita Vasilija. Ono što možda ne bi bilo loše da istaknemo u ovom iznenadnom susretu, jeste da vam ukažemo, što vi sigurno znate, ali nije zgorek napominjati, podsjećati se, mnogo važno da pored obrazovanja formalnog, koje se stiče u školama, i ono je svakako kao tako dobro i korisno, ali ako samo to obrazovanje steknete, onda će vaša služba bez duhovnog, molitvenog kvasca biti jalova i nećete biti spremni da sutra kao pastiri i sveštenici odolite izazovima vremena. Ovako kako vas gledam, ne znam da li ću ja dočekati to vrijeme, mada idemo iz dana u dan, pa polako, ali pred vama će biti vrlo veliki izazov. Oni se već sad naziru, ali vrijeme koje ćete vi preuzeti sa njegovim vremenom bit će puno raznih, vrlo suptilnih izazova. Tako da toga treba da budemo svjesni, da se ozbiljno obučavamo za front. Jer ovo nije front, ovo je vježbalište. Ovdje ste još sabrani, mladi i zaštićeni. Međutim, sutra po rukopoloženju i postavljanju na parohije ili možda neke manastire, vjerujem da će se neko od vas opredijeliti za monaški put, po primjeru Svetog Save i Arsenija, da budete svjesni stepena odgovornosti i da budete budni. Ako uz to formalno obrazovanje budemo njegovali i onu duhovnu, molitvenu praksu, prožetu duhom evanđelske vjere, prije svega
evanđelskog pokajanja i molitvenog djelanja, onda ćete, pored formalnog znanja i informacija koje su važne i neophodne, zadobijati duhovna znanja koja će vam sami Duh Sveti, Duh istine otkrivati, polagati i urezivati na tablicama vašeg srca, u vaše umove, snažeći i vašu volju i da hoćete i da možete po volji Božoj da živite, ali i druge njoj da poučavate i da ih njoj kao pastiri privodite. U svemu tome vrlo je važno da imate živi molitveni ritam. Kroz molitvu koja je bila jako bliska, kako Svetom Savi, tako i Svetom Ocu Arseniju. Vi znate da ni jedan ni drugi nisu sticali znanje u ovakvim ustanovama. Tada ih nije bilo. Znanje se sticalo u manastirima. Sveti Sava nije išao u bogosloviju, proveo je svoj život u manastiru, i to Svetogorskom manastiru, i njegov način sazrijevanja i metodika vaspitanja u nekoliko se razlikuje od ove naše, koja je upravo po našoj mjeri svakako blagoslovena crkvom. Ali ipak treba da znamo da postoji jedan suštinski ne drugačiji, ali u praksi malo drugačiji način obrazovanja i sticanja duhovnih znanja, a to je molitva. Vi znate tamo kad čitamo Evanđelje da Gospod kaže da niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sina. Iako Sin hoće kome otkriti. Time nam ukazujući na to gnostičko grlo, ajde tako da ga nazovemo, spoznajno grlo, kroz koje možemo da jedemo i da pijemo vodu istine vječne i hleb vječnog života. Dakle, samo Gospod Isus Hristos poznaje Otca. I to ga poznaje kao jedinorodni Sin. I nema drugoga načina da se do poznanja Otca dođe sem kroz njega, a u Duhu Svetom. Ali Duh Sveti neće djelovati i nadahnjivati nijednog koji se Sinu ne pokloni i kroz svetotajinski život crkve sa Sinom ne sjedini. Svakako, kroz neophodnu kapiju svetoga krštenja, evanđelske vjere, liturgijskog života, ali i molitvenog ritma i takta. Tako da biste već trebali da počnete da se zanimate molitvenom praksom. Po primjeru svetoga Save, svetoga Arsenija i svih svetih srpskih arhijereja,